Njuah-njuah mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang, sini ku kelengi kami, marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merelu ate ngodiri, buiding kita pejumpa, ibas acara pepalum ate, i kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, lemoni ate kita luken karina batas. Si bagian ido kelapihan simbadia, imo si tersurat ibas ulan apostel 10 ayat 20 teluh, soh teluh puluh teluh. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-20 waluhken si mendok. Nai ni namo tabakalak ni sidi. Ibetoh kene ngo pantangan belen ngo baik kalak Yahudi, mendahi barang mersaor deket bangsa si deban. Tapi enggo idokkan debata taba aku. O dan dorok dokkan kan haram barang kotor jelma, barang tah jelma bakune pei. Bapak Inang, lolo kalohon ngo ate si Rudi kumernalot media sosial, membakin perdemunna mendahi dengan-denganna itiki SMA. Jan langsung mau ibakin kalai sada kelompok grup. Meriah kalohon ngo ukur ni kalai. Itiki mernenget pengelakona si masa merdinas putih abu-abu. Si masa SMA. Tapi pelin sekejap sambing. Belakanganen perdemun kalai i grup enggo lot masalah. Sada persada kalai kita dingken grup kumerna oda lot ketenangan. Tapi si tuhunna, si Rudi pe naingo kita dingken grup Andaikan mo jelma oda kibaken batas-batas, kumerna kibedaken agama, manang pe suku, deket manang KDP, pasti toko merasa na dunia Bagi mo kata si Rudi. Bapak Inang, Petrus ididik iajaran Yahudi si toko kerasna, kibedakan antara umat pilihan manang oda. Si oda umat pilihan ipandang najis. Kumernalot larangan keras mendahi bangsa Yahudi. Nalaku merdengan manang pe kitingkah sapo kalai. Molo kala Yahudi nekat laku mendahi kalai pe ianggap najis. Tapi Tuhan kisuruh si Petrus laku mendahi sapo si Cornelius. Sini anggap najisi. Trida kalohon ngo lemo ate ni debata, kita luhken batas-batas sini baken ni jelmai. Kumerna Jahoba ki pecidah kuasana, mendahi karina jelma si oda tersibar. Deket oda ki beda-bedakan. Naika demo hakta, membakin perbedaan, mendahi sada kalak jelma. Kademo hakta, menengen kalak kete. Si odados bak kita mengikutkan Karina si enggo ku pesoh en mau refleksi banta Karinana dates baku nepe batas sini baken ni jelma lemo ate ni Jahoba ngo bui kita luken Karina. Bagi mo renungan ta si dari ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkite keni Bapak Inang, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil Rebak YKB. Tuhan Yesus permendebasaimu, si masuk-masuk kita karinana. Njuah-njuah. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.